form chachete sabe county balance no machiza chinde into talk oversight form chachire bando baichoi mcheisana cheiranire kiagera form chiria taringa cheisanire kogera okonyora form nchiguisana e budget ne kieko gendengani kia tokonyora gwate budget ya 3 million oruji form usiniri butatu we call form according to the budget ne finances kwa takira lakini mnabona charu yetu and then obviously I tone committee one mne ye ward nja sarenda which is count mbagenda tego para sort listing korondinalo te choriti kende ngikagenda tete amayo chako yagera ntubona tokanyitenga chikurubu ingina lichitararueru kyaru na bana iga status wana chiro bana iga bale te bakora sort listing taragendra Haron kulavuish kumanya kurwasi mheshimiwa igo charenga specific number of forms to the wards kuse yarenga oriogo chanera konyo umanyite toja kurara mwago nyumbe form wanyinga qualification itangani no gochana sio kana ki sikwena bali bachete almost ne ward yane over 90% banyana okay yeah na musike karota gando kone gara mangana EH form na gani go nyori sima samuno nyori tenga segin chaba tata chikongo sana ne gore paka bande bagatabara mu form chi otige wetani ayo asa kukutana nga mugava tata ke kurpa sali mwamsi tata ke kurpa sali egatoka wikirabona ega ne county ya Kisii ngagitana ryo ka ya rule pastor cho mugava na sense ya Kenya anyeti ndi wrong batrende research yana yo kirabonga account ya Kisii na ryo ka ya watu kire form egosebwa atikiganja gechi pasali tema tinga murobuli ensa chinde mo batrende muna account ya water boss account kuro saba MC ego chezo mugava na ko chia serikali yonsinge magwikirani ekega ebinte bigagoika mugaterane muntu konyara na ki yekogera gasinde yonse na bono teregaiga toge chumuntu bwe sauti na batokonya komonya oyiwe kamera na bakolisi lotiga sechi no mudozi na era na justima gasechi no ko bwaterana muntu ta ko ngainanga bayo mankonyarale ya kigelo nche bunandali abadosi bana bukura bowling ekina kikere na kimoroje consultation ya nali bintu bikoba muntu mutayi takunara